Hello guys, I'm being the video about quite on the po and I'm my bungy make the ikai kum the butchery, Nasigi live see, Naranga in the midang live, the Umatamda, technical English Karala, and Maramorganda problem. The Amkan soap of Napohonaki, the was soap of Bungam Davagi, I know the keep a live with my the Pazana equity. Technical issue to Maramorganda audio and video the Pazana Mayam the Yobum the Maramorgan video the Kaka Sakre dileto Sakre to same issue to Nasisi Amukan and Namaki the Maktaina, Nasiki live say Mayam the Mupudun Laxabani, Aham Makta being the video quite Napu and our Mabangi Maketiki Amukalaga no luxury. Hojik mayam nai gi live si kari matang da no hai matam dai gi live si gi caption natragana titles natragana thumbnail da iri basi matam da mayam adum gyan tabira magani akhoi manipur si chahi ahum gi mamang da gi ngasi phoba kari phibam da lairi kari condition da lairi ha basi aina mayam da hanjin hai daga so mayam na loina manipur da lairi ba mipum khuding ma khanglaba wafam ama khaktane ado hojik si khatana tana hojik si ekhoi manipur da census da godoi ne na in all india pumagi mikok thibasi handak thirak pagi sidai khoi manipur sida khoi census tawtrikanda nrc hana tawgadabni nrc tawra matungda census thigadabani haiduna yam kanna khoi gi gfd na chingba organization ke hana khoi demand to duna ai hariba demand se sarkar na fulfil tawdabadagi hojik census se nampuda tawsinaba honara padagi hojik se gfd na manipur pomba general strike thokre hojik se ban se manipur da ban mapam ayam bada manipur gi tampak ke area da ban se yam thina kalle no maru ina ha bada khoi no jike gi khana gadorba main topic se jike lairiba Khemchand gi government se ruling government ra natragana khoi opposition government ra habdo ina gyan tadre habani sigi tanja si sigi wahang si kari gi dama hanga ibano hai matam da hoji khoi gi handak मैम ना लोन उबीरमनी को हजिक गवर्नमेंट से हजिक प्रोटेस्ट तब याम तोयरे नई हंदकता इंडिपेंडेंस डे नुमित्ता कांग्रेस की दिल्ली दा लेब ऑफिस ता बंदे मातरम से सकप मतमदा अखोगी कांग्रेस की लीडर ऑपोजिशन पार्लियामेंट सो ओरिबा कांग्रेस के सीएलपी लीडर सो ओरिबा राहुल गांधी अमदे मागी अपोपी मामा सोनिया गांधी ना बंदे मातरम से बो अखोई इंसल्ट तवी डिसरेस्पेक्ट तवी हादुना मणिपुर दे कांग्रेस बीटी रोड ता लेबा कांग्रेस भवन की ऑफिस मांगदा बीजेपी की कार्यकर्ता मयाम लागा प्रोटेस्ट तौखी हारिबा प्रोटेस्ट क्या नेसेसरी प्रोटेस्ट नो मणिपुर बंदे मातरम की इशू बंदे मातरम दिल्ली डिसरेस्पेक्ट तौबदो मणिपुर असुकी मत यामना कोई चाव इशू अमोइब्रा सिदगी हेन्ना चाव मणिपुर अतोप इशू लेत्रबरा हाइबदुगी वहंगदनी मैम दैना होजी हंगनिंगसी मणिपुर से कोई मैम खाबीरे हेन्ना चाही अहुंगे ममांगदगी ngasi फौबा अखोगी मणिपुर से तंगदु लेतादना याम अखोगी क्याउस अमदा लेदुना लाए मे की 2023 की मे की 3 की हौरखिबा अखोई मणिपुर की हिंसा वायलेंस की अखोगी इशू सी ngasi फौबा लेरिबा यूनियन गवर्नमेंट अमदी मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ना लोइसन बंगम द लेरेको लोइसनबा सुइ खो यूनियन गवर्नमेंट की माइकै दगी होनबा करिम फौबा ngasi फौबा इफेक्टिव स्टेप अम फौबा लखटबा लेते मणिपुर गवर्नमेंट की माइकै दगी सो अदु मंगाई मखोइना मणिपुर की लेरिबा इशू सिबु लोइसनदबा यादे मणिपुर सी करिगुम इशू सी ngasi लोइसन होदबा तारगदि खो मणिपुर सी मुतखरगनी मणिपुर सी मांगखरगनी मणिपुर हाइबा लेररोएना इशू से लोइसनबा मखोइना खोगी यामना प्रोएक्टिव ओइना मखोइना एक्शन थबु अम फौबा तौबा लेते ngehek खोगी mayamda mamit utsaina bo hona adum khara phaba he khara punba du tobu natana taseng na irang se loisena ba once and for all irang se bo pore khoi ki kaidona ba khoi ki neutralize tawna pura sop tawna ba ngasi phoba concrete obe step am phoba lokhot pa leitri ado khoi ki manipur sida khoi ki mapan da delhi da nung taraga manipur da hek satin tu pagi thabuk se hek khoi ki laire ba ruling government sinan da situin tawi sita sunata na khoi mamang da su खोगी छात्र की खोई नीट पेपर लीक एग्जाम ओइबदुई मतंग दसो राहुल गांधी ने खोगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रेसिडेंस मांग द चलगा मागी मई मांग द प्रोटेस्ट और हाइब धरना तो दुगी मयोग तसो इवन मणिपुर की सीएम खेमचांद मसा यावना मणिपुर दा खोगी महोगी बीजेपी के कार्यकर्ता मयाम पुंजिल लगा प्रोटेस्ट ओइ राहुल गांधी के स्टेप सु यानिंग दि हाइना अदो सिदाइन हंगी प्रोटेस्ट ओ मी खुदी मकी प्रोटेस्ट ओबगी राइट ले से फंडामेंटल राइट्स नि प्रोटेस्ट ओबा से पीसफुल प्रोटेस्ट ओबा से फंडामेंटल राइट नि अदुदा वायलेंस से लगा दि फंडामेंटल राइट ओइद्रे peaceful protest obasi mi khudi maki rai ni adubu lairiba ruling government amna protest auragadi kanadano makhoi tawriba demand se kanadano katliba wakasi kanadano makhoi gi demand se fulfil don gi doise lairiba ruling government ase mayamna tawnriba protest se ruling government gi against oeba adubu khoi manipur di ruling no opposition gi mathak toina khoi gi demand to silapa protest to silapa gi chatnabi mai khoi sida laiba sita sunatani khoi manipur hatana india sida ahungba mai khoi 2014 dagi lakre india da khoi 2014 gi wangda lairamba india da 2014 gi matung da narendra modi
Modi na Prime Minister oiraga lak khaba matung da oiriba India se kai khogi drastic change sama mayamna khogi ubiramani mamang dadi khogi sarkar si khogi praja da accountable oi praja da answerable oi na khannarame wahang si khogi opposition no ina ruling da wang hangnarame aduga ruling na opposition da bakhum pinarame praja na su sarkar do ina wang hangnarame media na su sarkar do wang hangnarame ado mamang da khogi mamang da leiramba government sing da wang hangamba khogi prominent oiba figure me amama na tagana acho media house me amama ngasidi Narendra Modi na 2014 da khogi Prime Minister noinen lakraba matung sida wang hang bagi kari si kauthokre wang si khogi laidiba ruling government sida wang hang bagi mohta opposition do oino onsil laga khogi media so khogi national media sing na so wang hang bagi chatna biyama khoi train na set tawraga la ado sigi ado ga laidiba khogi wang hang gadaba mafam target tawgada area sin target tawda haiba area sin protect tawraga khogi laidiba ruling government sin protect tawraga ruling government sibu wang hangiba khogi disen na trang criticize tawraba mayam sing sibu na khogi anti national ni haibani khangde khoi jo soros funded ni haibani bu khangde foreign funded adu ada na tawraga ni khogi urban nexals khoi dimagi nexals kaina tawraga khogi criticize tawna ba discredit tawna ba khogi mayam ma khogi laidiba khogi national godi media sing sina honari ko asigi this misinformation campaign si khogi godi media si use tawraga khogi Modi government se na koi 2014 dagi man he government lak dagi ngasi phaba cha thadun lai sigi matang sida ina koi na panba ya ba de koi gi mamang da se koi gi second world war gi matam da mayam na khangbi ramani ko Hitler na mataw karam na magi propaganda si tawram he se Hitler na propaganda si taw matam da man koi gi media radio na chingba si ma pajana season nai ko radio season naraga mana khogi aran ba pau se Jews ki meyokta madi magi enemy sing sigi meyokta na tongan misinformation campaign sima paktak na nasatai propaganda magi tongan propaganda minister gai na thami hoji chu Manipur BJP gi khogi national kai da level da leisine propaganda gi moi department na tongan na propaganda gi department se kana na litoro me kana Amit Malbiana litoro mane adu Amit Malbiana se recently change tawkhre no hariba propaganda department si thamaga IT khogi magi IT sales thamaga IT sales si de khogi me mayam recruit tawraga IT sales se government se bu criticize tawra mi se magi mi si hakdai khogi comment si da flooded tawjin lagi khogi threaten tawbani khangde natra mai magi bu discredit tawna bani hon abani khangde mai character assassinate tawna bani khangde somai tawra kan da mi se khogi ngangthu bangam da ba ki han bama phawleba hek sarkar gi meyokta hairu matam da aingon da kari consequences la ka da gi si hairu ga de ai police na phaba la katra natra na ai imung manung da threaten lakadra sumaina akiba ma phol laga khogi mi si wang thopa ngamante ro mi si wang thopa ngamdragadi sakan tawning don ba taw ba yare ba question si hangala ba mi do question si hang aro be ki dana question si hang tra de sakan maning tam independently mana huraning asu huraning dra su hudre adaman tawning don ba thawta ma independently ma khogi karam da ayet pe yawdana tawwe ba sigi posi ko tu sini 2014 dagi lai si ko si hek hoji shome amna dum ubira mani national media sing si dai ko gi hek wahang ma ma ga sakar gi mayok si de any thawam torom matam da hare ba mi do urban nexon ni habni khande anti national ni habni khande jo soros funded foreign funded ni habni khande somain toraga mi du discredit tawna ba character assassinate tawna ba misinformation ji ke campaign se paklang na India da chathraga lai adu sini khoi gi ngarai khoi gi chongtham bi joina mana Facebook ta thagla post ama mana kleptocracy ga na mana haiko khoi kleptocracy ji khoi gi huran basing na lengak palam de demo imani posi democracy na te kleptocracy ni sina se de kleptocracy ji haibisi kai na kana huran bana khoi gi lengak palam dam haibane ba the huran basi huna na bai damak ta mana nihilism ina mana word ama muk sinai ba nihilism ina sinare ba word se karino hai matamda khoi gi mi si huran basi khoi gi soma haina bam lebani khoi gi sida oida ba ngang basi ama ko ta ngang mani ade oida basi achum ba man han yara de oida ba ngang ba aran basi hanjin haira mi gi mana kong sita hanjin ye hel laga ne kai sumana एक बार बोलो जब तक सच नहीं बन जाता जो बार बार बोलो जब तक सच नहीं बन जाता आरान बसी अचुम बम्मा लक्त्री फबा अचुम बने खनरी फबने हंजिन अचुम आरान बसी ngang सिने बे हिटलर न दर मिसिचो आरान मा प्रोपागेंडा हंजिन हारे मयाम गी माइंड वही सिगी मा kai se khigi float tawraga leirabni na magi surrounding no float tawra leirabni ma'am chumma boiri ne khoide ma'am na khala idana adumena khalalla matungda ko ngasa igi aran ba do achum bu on khrane ba kai no mi khudi mana loin khallamini na ado mi am katana hari pose aran bane har kana mi do angau ba tarane ba kai mi khudi mak to leiri ba nangi laikai do leiri ba mi cha masina achum bane khallaga nang na tantana aran bane hari nang si angau ba tarane ba nang ha do kana am da lawra roi ba adumai tawraga sigi si khoi India da su sigi same formula se pa la kan leiri be khoi government se ne khoi Modi government se na 2014 da ngasi phoba sa thadun lai
aduna sigi aran basi tawre aduga aran basi criticize to bising duna NSA panjin mani khangde natrang any atopa topa anti terror law money laundering adu adan tawra kan de khogi mi se phajil laga jen si koi CBI thajin mani khangde e de thajin mani khangde tawra kan da mi se phal la kan jail da namchil la kan de khogi judiciary and khogi police kari si ani mak si use tawra ga mi se magi decision sing si nam tharaga khogi yamna khogi dictatorial oiba mawong amada khogi authoritarian ruling ruler amagi mawongda democracy ne di habako mapan di India is the greatest democracy in the world, greatest democracy, largest democracy in the world habako adu reality that the way how they rule, the way how they function democracy ki mami amata ta India se amta yengo world ki khoi freedom index the yengo ease of doing business the yengo ease of living the yengo India ki lai si khoi world ki 177 180 countries samaina count to basida India ki ring si kya da lei binu ngo India si kana compete to hai matam India gumba choba lei bak si di kana compete to go no hai matam China gumba America gumba ga compete to go ne ba India gumba sa big country adu kana ga country to compete to hai matam Kenya gumba Ghana gumba Bangladesh gumba ga compete to even Bangladesh si India ki khogi par GDP khogi ji kari se per capita income se Bangladesh na bo India ma thak ta lei ba ha ba India si Cambodia Myanmar ki level da lei ba chawkhra leibak si ko greatest democracy ne me ko adu India gi khogi media freedom index yeng matam da India se rank rai da lei ke mukti yeng bi ba chama gi yankhai gi makha da lei ba si kari gi na matam da India de khogi democracy ba poto phajana function to da bai ne ba democracy si kleptocracy na onthok ki bai ne ba khanga ba democracy ne di ha ba ko aduga lei ba khoi leader sing sin yamna fascist ki mawong man bai khogi Hitler na laibak ngangam bagi mawong chumana khogi Italy gi ga leidana Mussolini ga na leidana adu mane khogi mokhoi na to budu gi mawong du ne ba chap chan to rese criticize mi se criticize to banga man da ne ba khoi Manipur da su to ro mi do di Manipur da su kai hack government criticize to matam dai police na FIR pan mani khang di NSA pan mani khang di maming wena palla ka ne khogi mayam na thoido eno na khang na prominent journalist Kishore Chan ngasi ma kari mai phibam kari hore ma si khogi NSA pan jena je na thamuram na ta adu khana ta nai khogi India Manipur gi political activist am hoiram bai khogi Aryan ro karai le khring ase Aryan ro na Manipur matam da Manipur de Aryan ro si khwai de vocal oiba myo mak toira mine ba government si asuk gi matik mamangi government si ma criticize torame adu ma criticize to matam da mamangi government na ma se pharga mai matak ta ma se jail da thamjilaga ma si government no criticize to ba ngang social media de iba khotpa si mai matak ta injunction thamjil ge ba athing ba thambana maram oira ka da ma si ngasi Manipur gi any issue am lak matam da ma si ngangninga ga so haininga ga so ma si haidok mangamdre ngang bangamandre ado haidok pangam ngamandre si kana no hai lady ba khoi system sina ma se system sina khoi gi lady ba government sina judiciary and sigi police force ani se use to ra kan da sigi decision sing ji khoi decision sing ji mathak ta crack down to pa do part amo ina ma khoi gi mathak ta so do maina tau khiba gi ne ba kari gum ma khoi si nam tha da ba tar ga di ma khoi gi government se threaten we na khange ba ma khoi si na wahang hang pa tar ga di wahang mi am hang pa tar ga ni mathang hang ga di ma khoi gi huram de expose to ra ni ma khoi gi huram de expose to ra ga di ma khoi na phami ba chawkhri se mayam na ching thar ka ne si khange ba adu ma khoi se ma khoi na pa mi se kai na ta na ma khoi praja da phan uhan ba ma khoi se khwai they are the best, we are the best hai ba potu ni ma khoi uhan ning se ado we are the best ina uhan na ba si kari parja na kai di udo no ma parja gi interest thabu to ra kan ne ba ma khoi se they are the best in hai ga do se this government is the best government hai do se ado si de thabu ti taw roi taw ri ba thabu na huran ba gi thabu huran ma chat ka da bali chat ka ni adu ga pam ba ne ijat na boi khoi gi khwai di khoi gi philanthropy achoba ma gi ijat tu pam ga ne ma khoi na pam se si kari dagi oira ke hama tamda si praja aikoina soiba dagi ne ba praja aikoina pangba dagi ne ba se aikoina vote kan matam da aikoina wakhan khalo da ba aikoina munna wakhan khalaga yengaga karamba mina vote kan ga dagi da khoi khan da bi aikoina vote ta paisa loraga paisa da pang tharaga aikoina vote tu kahlu bagi ne ba ado vote ta paisa chai thore be sing si kana no masa se matik cha da dagi ne ba vote ta paisa chai thore se paisa si yendraga de vote se karoi dori ba ado paisa si yen kharaga di paisa mana thadu ri ba karor mana manga tara lising karor chama thadu ba karor do ma mu recover to da bi ya di kaino kan da mai paisa ni na ado mai paisa to kadai dagi lakke hai duna tongan ba wori amane do ma hura laga la pa paisa ra drug yo laga la paisa ra mai paisa ore do mai paisa do praja de yen thokre praja de yen thokre mai paisa do halaga recover to na bo na matam da khoi gi any scheme ma launch to matam da khoi gi any government dagi funding lak matam da phai ri ba fund sing do dagi paisa mai recover paisa si recover to na fund hura le लाइव स्कीम दो फजना प्रजा यौहनद्रे लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से करोड़ मंगा खुदिंग सही खुदिंग फंगनी हारिबा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से MLA अमता
चुमना ऑडिट से माई ऑडिट से पुथोप ngambra aina sigi karor manga se sida sinaki sigi lambi system ki sigi drainage system ki sida water supply system ki gaina kogi MLA ngani porta lebe MLA hum phusi manung da MLA ama phoba local area development fund sigi 100% transparency ke loina magi audit puthop ngambra praja khangan mangambra ado hairiba MLA na khoi hum phuge manung da kana gum MLA amma khaktana hek magi local area development fund si ID mafam chana phaja phajana sinna kina puthop ngama ba Manipur praja pum bahura kan nang se chief minister o hinge chief minister candidate na nang se lauthon ge ba Manipur praja se ora MLA ang khate thoro ba ado hari block area development fund si kai de sinaki ado MLA mana bhol le prem mang de MLA oi rim mang da magi asset karor magi asset le ramse sahi manga gi mana next term lak ma da magi asset se karor yang khai da kai do ka khat lem ado hari ba karor yang khai si sahi manga si da kadai di lai na ba MLA na mana phangi ba salary la ani makhai sina sahi manga dama karor yang khayo bra magi SS yum building mathon amadagi mathon manga wang mangambra adol chari ba paisa jikai de laino si hu ba si phandagi hu ba khakna traga su khoi transfer taw bagi wano mani khangde thabu kha pagi ni khangde samai dor paisa se nakal de khogi mai kai khuni mate paisa se khomgat laga khogi samai na magi kari si well se concentrate tawraga thamme ba ado sida concentrate tawraga thammi ba well se mathangi election lap kanda mo circulate tawraga doine ba praja se paisa se mo pithor ka doine ba ado praja singa paisa se piraga praja de Manipur praja sing de wa bani na mi khuni makte loine nungai ba dina tabne paisa se bu kana na pam dagi ne mi khuni mo paisa se pam ne paisa se pi lising manga pira kanda tara pira di adum harawaro bhosi pi hirane ba kaino kana praja se mi khuni masi loine paisa pam bani na adum mai tawraga sigi se khang bani na ma khoina huran ba sing sina sigi kleptocrat sing sina paisa se piraga bhosi kana ba yani khan bani na praja se ma khoina vote hek loi khiba praja se kaw hrane ba ma khoi praja de accountable oi praja da answerable oi ha se ma khoi kaw hrani moi praja darkar ta dina khan grani aga vote lak matam da praja mu nungsi ba sarane Manipur nungsi ba mu sarane Manipur khan ba mu sarane Manipur khan ba sara kari na hairani hojik ma'am ubira mani khogi kaida social media de ubira mani hojik lai ruling party sida ruling government sida yauriba MLA khara lairiba ruling party sida against da hojik wangang ba hora bane kari gino hai matam da se makoi se praja se nungsi ba sarin ne ba praja se apang ba sina ba asi apang ba sina ba honari ne ba sahi ahum somane Manipur se tangdu laita dana yamna chaos oi ba situation ma laiba matam da makoi tumina lairure sahi om sida wam phongang de makoi tumina lairure aduga ngasi sina somane thora akanda सरकार से क्रिटिसाइज तौरे Manipur की इंटरेस्ट थाबुक तौरे ngang bore sahi om sina khoi karai de lei ruge sahi om sina khoi karai de tum muge ba ngasi nang ngang bo ngang du sahi ahom sigi irang chorok matam dana tarang irang si mayai chalak matam dana khoi ngang ba kai doge ba du ngang dra ngasi ngang isikari gino ba praja si apang mane na khan bra ba praja si na khoi ngang bu tar ga pang thaga de khan bra ba khan bi ro no praja apang masina bo na ga no praja apang masina bo na ri ba na khoi se matung amuhanna prajana na khoi bu leader amoina na trana representative amoina ka donungdar prajana na khoi vote khaloi seng na vote kaning ngadi thamoi seng na praja gi interest people interest Manipur gi interest thabuk tobiyo ado apang masina badi hona bino brain wash to na bo hona bino Manipur praja se yamna politically aware oi rabani hana dagi hena ko adu chahi ahum Manipur se sumaina lairak pasida Manipur praja sing se loina mak hojikti realize to rabani hoi sida su realize to bida paisa magi masai personal opportunity khara gi nga kanda se hojik su adum khogi paisa da pang thagani machum charga dum hingane na khanma mi sing dudi ma khoi dudi semdok pe roi adubu majority of the Manipur peoples ma khoi loin hojik gyan tar rabni realize to rabni se gi realize to hai bagi mami se na khoi gi lok sabha election na khoi u rabdune lok sabha election da hojik ki na khoi na bosi by hook or by crook kana bo na khidra khoi gi nam force ni khangde paisa ni khangde ani mak sin na kana bo na ki adubu prajana paisa am phobolo dana lupam phobolo dana free da ozabi mol akhoi jam doctor bi mol akhoi jam jenu ge professor ma se bot kan kheba kari gin hai matam da hoje praja se na khoi gi Manipur gi somani interest si Manipur se thritan dor matam da na khoi paisa du ne hene important oi rakte praja da de Manipur ne hene khoi Manipur gi interest ne na maru oi re kari gin hai matam da Manipur se mut khraga di Manipur se kai khraga di ma khoi laifam lai roi dawni na Manipur se ne hene paisa lo banang lising manga lising ani du da gi hene paisa nang Manipur gi interest ne hene important oi ba adu sigi posi handang Manipur praja realize tawre sigi realization si handaki lakadori ba generation election da su mamita gani na khalle adu Manipur da bande mataram khoi Delhi da bande mataram sa aga insult tawi ga na Manipur da khoi gi protest obasi yam ni khoi gi
तौद्रसु याबा unnecessary ओइबा पोट अमने खाली याम politically समाइना अखोगी चार्ज तौरगे हेक्ता अखोगी मणिपुर दे इशू अतोपा इशू हेन इंपोर्टेंट ओइबे इशू लैत्रबगुम समाइना मणिपुर दगा प्रोटेस्ट होबसी प्रोटेस्ट तौगे तौबियोबा दोंगी राइट ने प्रोटेस्ट तौरगसु नखोई कोस तु चुमना अफबा फजबा कोस अमगी दमता प्रोटेस्ट तौबियो मणिपुर दे समाइना चाही औन समाइना लरपसिदा मणिपुर सेंट्रल गवर्नमेंट ना यूनियन गवर्नमेंट ना अखो नत्रगना सेंट्रल लीडर्स ने लैरिबा मयाम सिना नॉट ओनली द बीजेपी's even for other country also other parties also lady be lady central leader and lady central leader se mang sin sina manipur de ying ba mit ying sigi mayokta na khoi yaning de manipur de na khoi ne khoi ki atombi gi macha gum mama puk tabi gi macha gum na ying sigi mi yang china khoi manipur da handok pi na khoi chumai yeng bi ganu manipur si no bande mataram yam nu sira ban manipur is part of india hebiro manipur si part of india ni man khoi su india ne hebiro ba proudly na khoi nationalism na khoi gi adu patriotic feeling to yam lai raga di hebiro ga khoi manipur su india ni aduna no atop india gi mafam de yeng ba mit yeng de khoi manipur da su yeng bi yo na हाइबदी याद ब्रो सी हाइना ngasi phawba na khoi protest kyarak tawrge ba manipur gi issue sida manipur gi lairiba ngasi phawba chahi ahom irang je loisin mangam dan laira pasida na khoi manipur gi sigi situation sigi matang sida khoi kayara protest tawrge ba no de protest sigi issue sida protest tawba thora amoi ba si protest tawba thorak bagi mahutta हजे मणिपुर दा सिगी इशू सी मतंग दा प्रोटेस्ट तौरबे सिंग ना कोई सोशल मीडिया दा चंगा मी कमेंट दा चंगा ट्रोल तौरिनेबा क्रिटिसाइज तौरिनेबा हंगाबा अदुगा सुमाइन तौब मतमदना इशू नतबा अखोगी मणिपुर दा कैसु यामना इरिलेवेंट ओइबे इशू अमा थोरा कांता पॉलिटिकली चार्ज तौरगा प्रोटेस्ट ओब थोरा नेबा यामना पेट्रियोटिक फीलिंग लैबा याम नेशनलिस्ट फीलिंग से वांगबगी टाइप दा नोइ बंदे मातरम गी मतंग दा प्रोटेस्ट ओरि बंदे मातरम से नोइ सकप ngambra लाइन गी बंदे मातरम से सकप ngamgeba अदो मणिपुर दा बंदे मातरम सकप सकतबसी मणिपुर दा कयाम याम नै एखोगी मणिपुर इसागी लोन सु नते मणिपुर लोन सु नते अदोगा मीनिंग सु कनाम तना खंगमोय सइबा सिंग सु मीनिंग अमता खंगमोय अदोगा लाइन मरी सु सु सकप ngammoy ha aduga bande mataram delhi da bande mataram insult tawre disrespect tawera manipur da protest tawba guys dia manipur da topa issue si kem laita manipur se ektai koi pista laiba gi type ta neba sidagi hene issue to important hoiba manipur issue mem laiba manipur potang ge potsi maman ke lupa ke yo khage potsi han lupa manga biram potsi ngasi lupa ke yo khage ba thau gi maman si lupa ke yo khage gas gi maman si ngasi lupa ke lo yo khage ba na khoi gas han manga miraba हाना लुपा चामरी चांगवा हलंबा ग्यास ngasi ग्यास मन से लुपा क्या लो यौरगे सिगी मतंग से नखोइ ngasi प्रोटेस्ट तौखिब्रबा हाना लुपा मंगा पिरम थुम पैकेज ngasi लुपा कुन मंगा पिबो सिदा नखोइ से सिगी मतंग से नखोइ प्रोटेस्ट तौखिबा लैब्रबा तौरोइबा सुंबा लैबाकी सु रियल इशू सिददी प्रजा की इंटरेस्ट रियल पीपल इंटरेस्ट सिददी नखोइ तौरोइबा कयनो सिदा नखोइ पॉलिटिकल करी फंगदेबा नखोइ बेनिफिट्स फंगदेबा नखोइ डिसएडवांटेज ओइबनिना नखोइ सुंबा इशू सिददी नखोइ पुखलोइबा सुंबा इशू सिददी पुखमी अतोबना पुखलासु नखोइ नमथना भोटनानेबा अदुना आइन हाइजनिंग बसी थमोय सेंगना मणिपुर नुंसीरगदे मणिपुर नुंसीयना थमोय सेंगना मणिपुर इंटरेस्ट थाबुक तोबियो अदो मणिपुर दे खोगी सी हाइरोगा खोगी 14 अगस्त से मणिपुर की इंडिपेंडेंस डे ने इंडिया दगी नो महालगा मणिपुर ने इंडिपेंडेंस फंगे को ब्रिटिश ना इंडिया थादो कई थादो मतमदा अदो इंडिया सी 1947 दा 15 अगस्त से इंडिया से इंडिपेंडेंट फंगबा मतमदा मणिपुर वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया मणिपुर से 1949 दे इंडिया ने एनेक्स तौरका मर्जर एग्रीमेंट साइन तौनखिबनी एनेक्सेशन हाइबसिगा मर्जर हाइबसिगा जो खर खेनै को एनेक्सेशन हाइबसिदा अखोगी मसाना यानिंग दरगसु अखोई नामफुदा लौसन बगी टाइप इंडिया से इंडिया हाइबा पोसे लैरमदे यूनियन ऑफ इंडिया हाइबा पोसे लैरमदे यूनियन ऑफ इंडिया हाइबा पोसी ब्रिटिश ना इंडिया थादो अमतमदा प्रिंसली स्टेट मयाम लैरम हाइबा प्रिंसली स्टेट मयाम से वॉलंटरीली नि खंगदे फोर्सफुली नि खंगदे इंडिया पुनसिल लकाना लौसिल लकांदा अखोगी यूनियन अमा सेमबनी अदो मन सेम कांदा नि यूनियन ऑफ इंडिया हाइरेसे अदो सेम मतुंग दसु इंडिया से इंडिया ना यूनियन ऑफ इंडिया ना सेमगा कैदरोप मतम सिदसु इंडिया हाइबा पोसी एग्जिस्ट रोप मतम सिदसु मणिपुर वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया मणिपुर सी चाही अनि फौदी इंडिपेंडेंट एज अ प्रिंसली स्टेट ओइन लैरमिने मणिपुर से अदो प्रिंसली स्टेट ओइन लैरमबसे मणिपुर खोगी 1949 दे इंडिया दा मर्ज तौर मतुंग दा मणिपुर बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया ओरपने अदो इखोई 14 अगस्त ngasi फाउदी इखोई मणिपुर दा इखोई मणिपुर की इंडिपेंडेंट डे नी गाइना ngasi इखोइना ऑफिशियली नत्रगना अनऑफिशियली कनामता सेलिब्रेट तौदे होय 13 अगस्त इखोई पेट्रोस डे ने इखोई सेलिब्रेट तौई 14 अगस्त इखोई मणिपुर की इखोई अथौबा फ्रीडम फाइटर्स सिंग था मणिपुर की दमक इमा लेबा की दमक थवाई कथ्रबा दुगुम अथौबा सिंग दे इखोई हाइकल लेके तंबोइना सही खुदी इखोइना 13 अगस्त इखोई तौरगा लाई 13 अगस्त तौर लाई सिगे सु हिस्ट्री लैको से 13 अगस्त सी तौ मतम दे इंडिया गवर्नमेंट ना इंडियन यूनियन गवर्नमेंट ना 13 अगस्त तौबा यारोय ना थिंगा इने इंदिरा गांधी मतमदा अब थिंगापसिना मणिपुर की मतमदगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा मणिपुर स्टेट रूट फंगा मतुंग दा हान चीफ मिनिस्टर ओइरंबा लेट अलीमुद्दीन ना
नवा लौदे सिदी खोई मणिपुर की सुनी खोई मणिपुर की अथोब सिंह खोई की सदांजलि पीबा खोई की रेस्पेक्ट उत्पसे खोई की राइट नि हायर कांदा खोई की चीफ सेक्रेटरी ना खोई की दिल्ली की लेटर से पुला मतम द अलिमुद्दीन सेना एक्स सीएम लेट अलिमुद्दीन सेना लेटर से सेगाइर मतुंग दा करी सी मणिपुर की पेट्रोल दे सी तौखी अदुम मैना मखा चतरगा अदुदगी हौरगा अदुम सही गुदी ngasi पोबल लेप्तना पेट्रोल दे सी स्टेट करी मोइना स्टेट की सेलिब्रेशन मोइना ngasi बोबा अदुम तौरगा लाए अदो 14 अगस्त से देखो मणिपुर दी सेलिब्रेट तौदे 14 नंबर से मणिपुर की इंडिपेंडेंस डे ने इंडिया की 15 अगस्त इंडिया की इंडिपेंडेंस डे को तनी मणिपुर सेलिब्रेट तौरिसी अदो देखो युमलो नबा लाइबा कई नागालैंड यंगबियो नागालैंड दा 14 अगस्त से मखोई की इंडिपेंडेंस डे नि हाइदुना स्टेट लेवल दा बोले कोई इंडिया इंडिपेंडेंस डे पांथोपदौना अखोई स्टेट लेवल दे अखोई नागालैंड 14 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे ने सेलिब्रेट तौवेबा मखोई नागा की फ्लैग होस्ट तौवेबा नागा की एंथेम से एबा अदो सेम से अखोई मणिपुर तौद्रिसे करिगिनोबा मणिपुर नुंसीरीने दी हाय मणिपुर कंदोइने दी हाय मणिपुर कंदोइने मणिपुर नुंसीरीने दी हाय सिगिसी नागालैंड तौरे सुमाने खोई मणिपुर दसु तौबे यादबरा 14 अगस्त से अदो ngasi फबो खोई मणिपुर तौद्रिसे करिगिनो सिनेना मैम हंगने मु हंगिसे सुम इशू सिदादी मखोई खनर सुम इशू सिदादी सुम इशू सिगिदी मणिपुर दसु कोई इंडिपेंडेंट तौसे इंडिपेंडेंट डे तौसे है से मैम सिगिसे डिमांड तौरोयेबा सुम बसिदा प्रोटेस्ट तौरोयेबा प्रोटेस्ट तौदोसे पॉलिटिकली एडवांटेज फंगदबा पॉलिटिकली चार्ज तौरगा प्रोटेस्ट तौब थोरकनेबा हाइबा मियोय सिंगे मियोय खरनी कोइना रेसे some groups of people अदो अखोइना प्रजाना पीपल इंटरेस्ट अखोगी प्रोटेस्ट तौब थोरकना पुलिस तैयारगा सबचिन ngasi maksu अखोगी मणिपुर सी अखोगी जनरल स्ट्राइक तौरे हुजिसे बल ले स्कूल कॉलेज लोइना थोंगलोले ऑफिस थोंगलोले करिगिनो हाय मतमदा मणिपुर हुजिसे नमफुदा अखोगी सेंसस मिकोक थीबगी हुजिगे थबुकसे चथरै अदो अखोई प्रजाना तालिबा डिमांड से करिनो हाय मतमदा सेंसस सी तौद्रिङै ममांग होय सेंसस तौगदबनी मिकोक थीदोपा मणिपुर पॉपुलेशन एक्जेक्ट पॉपुलेशन क्या ले हबसी खंगफम थोय अदुना मिकोक थीबसी सो करि यामनी यामना important होइबा पार्ट अमनी अदुबो मिकोक से थीद्रिङांदा एनआरसी चटनहल्लो हाबनेबा करिगिनो हाय मतंदा मणिपुर गुम्बा अखोई पिक्चर बाय मसागी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन लेजब लम मसंग पॉपुलेशन यामदब लम सिदी मणिपुर इंडिया की पॉपुलेशन से असुकी मतिक चावबनिना इंडिया दगी असोमदे चंगसिल लइबा मयाम अदुगा बर्मा दगी म्यांमार दगी कई अतोप अतोप कई दे बांग्लादेश दगी चंगसिल लइबा मयाम सिना यम जिनखिदुना अखोई मणिपुर की इंडिजिनस आइडेंटिटी से मांग की याबगी एक्शन तौब याबगी ओथोप लइबनिना सिदागी कलौनबा अखोगी एनआरसी मणिपुर तौ है एनआरसी आसाम तौरे अखोई मणिपुर ngasi फोब तौदबि लेरिसे करिगिनो मणिपुर एनआरसी तौब इबसे मणिपुर तौदब सुंया याद्रबनी करिंग मयामना हेना खंगबिरेदुने मणिपुर अतोप आउटसाइडर्स क्या याम चंगसिलागा मणिपुर इल्लीगली सिटीजनशिप ऑप्टेन तौरगा वोटर कार्ड ऑप्टेन तौरगा मणिपुर मयाम लेरे हारिबा मिसिंगसिना अखोगी बर्मादे चंगसिलानी अखोगी मारो अखोगी बर्मादे चंगसिला कांदे अखोगी अदो लेबे लोकल पॉपुलेशन दुग एसिमिलेट तौरगा अदो अखोगी लोकल सारगा लेखरानी मारोन सु चमानदरबनिना हारिबा अखोगी पेरिफेरी रेमोट एरिया दा लेबदुदी गवर्नमेंट ना याम कन्ना मीटिंग चंगसिन बसुंगमदे गवर्नमेंट की फोर्स ना अखोगी कंट्रोल तौबा नत्रगा रेगुलेट तौबा सुंगमदबनिना अदो आइदो लेरा कांदे अखोगी करम कांदे लेरे इनो सु खंगरोइबा सही खरा लेसन खरगदे दो हारिबा मिसिंगसी एनआरसी तौब तारगदी नंग मणिपुर दगी नंगी करम कान लाई मणिपुर करम कान जंगपनो नंगी नापाना कनानो नापुना कनानो नंगी नापुगी नापागी ममिंगसी हाना इखोगी सिटीजन से वोटर लिस्ट यावखिब्रा हाना करम सेंसस की लिस्ट यावखिबजी लोइन थिरा कांदा सिदा मागी करी से हिस्ट्री से फंगदबा तारगदी ए नंगदी सिगी मतम सिदगी नंग मणिपुर जंगपनी अदुना नंगसे यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ मणिपुर यू मस्ट गो बैक सुमेना हाइगदोइने अदुरगदी मासी एनआरसी से रेस्टार्ट तौबा याद्रगदी मादी वोटिंग राइट फंगरोय वोटिंग राइट फंगद्रदी मादी इंडिया की सिटीजन मणिपुर की सिटीजन ओइद्रे अदुगा एनआरसी से तहौदबिदा हद मणिपुर जनरल इलेक्शन सु लाए सिदा सेंसस सी थिजिन खरकांदा सेंसस थिबदा काउंट तौबदा यावखरबा वोटर कार्ड इल्लीगली ऑप्टेन तौरगदी मासी इंडियन सिटीजन ओइखरनेबा इंडियन अखोई सिदा अखोई मैम ने अखोई डिबेट अखोई की वोटर कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट से प्रूफ ऑफ नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजन हाइबो तोंगान वा मने अदुबो वोटर कार्ड पाइरबा मी मसे इंडियन सिटीजन नत्ते हाइबा यारोबा केनो कना वोटिंग राइट अबसे कनादनो पीरिसे वोटिंग राइट सी ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री नेबा अदो सिटीजन खक्तदा पीबा वोटिंग राइट सिटीजन खक्ता पीबनिना मागी वोटिंग राइट वोट थातबदा यावरबा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खनबदा यावरबनिना मासे सिटीजन अमु ओइरेना हायरनेबा वोटर कार्ड से पाइखरगदे अदु मासे सिटीजन ओइरगदी गवर्नमेंट सिदगी मागी तोंगान लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन खरा लानेबा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जी करिनो हाय मतमदा मयामदा गवर्नमेंट ना मयामदा पीरिबा स्कीम से मासो फंगबगी आई एम आल्सो अ बेनिफिशियरी हायरानेबा अदु बेनिफिशियरी सी ओइरबनिना मासो स्कीम दो मासो फंगबगी हक लेना मासे क्लेम तौरानेबा
अब legitimate expectation am thamane ba ado resources distribute to matamda khoi gi leiriba manipur population si la kun leiraga di manipur gi real manipur gi citizens si manipur gi indigenous kai si la kun loiraga di hairiba kun sida resource distribute to baga atop atop pa hin ma mem mix to silaga manipur gi population si la kun tha manga ira baga la kun tha manga da distribute to baga kana ne hena chakthum sing yam ne hena phangani phangpham thok par real beneficiary si gi magi chakthum si gi hak si mat panatra कहीं ना इलीगली चांगपा मैम मासो सिटीजनशिप ओइजिनख्रबनी मासो चाथुंग फंगम थोपे राइट लेना मासो तालाबनी मैम से रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तौर मतमदा अखोगे लुप निपान निपान फंगदो लुप तरा तरा फंगदो लुप तरे तरे फंगानेबा अदो सी ओरे तारे सी मी मागी तरा फंगदबा मी दुगी हक तो लुपा होमगी हक से मत खरब नत्रबा अदो मांगजे सी कोई कनादनो मांगजे सी कोई मणिपुर दनी मांगजे सी गवर्नमेंट दसु मांगजे प्रजा दसु मांगजे अनि मक्तनी मांगजे सी अदो अनि मक्ता मांगजबा सिदा गवर्नमेंट द सु मांगजे कारि केनो मणिपुर दे एनआरसी तवोना याद्रसे अदो सी मतंग से कोई मणिपुर की फॉर्मर सीएम एन बीरेन सिंह दिल्ली द चलगा अमिसा उनरुरे अमिसा उनरगा माना अमिसा द माना कोई मणिपुर दा कोई सेंसस तौद्रिकान एनआरसी सी हाना तौथोपियोन हाइरम है अदो अमिसा ना मंगोन द पॉजिटिव रेस्पॉन्स पिरि है अदो हाइरिब पॉजिटिव रेस्पॉन्स पिरि है सी कैम यामना अचुंब पोनो चुंबनो चुंदबनो हाइबदुना तोंगान बा वामनी अदुबो तसेंगना माना अमिसाना होई होई ना हायोवे हाइबसी अमिसाना मणिपुर एकोई सेंसस सी तौद्रिंगै दा सेंसस सी तोथोगा एनआरसी हान तौरकदरा सी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पोसिबल होइरे कई न मणिपुर दा खोगी तो फेब्रुवारी दे इलेक्शन लेबने इलेक्शन सी ममांग दे एनआरसी अमु तौबा सेंसस अमु तौबा ना डिमिलिमिटेशन तौबा सुमाइना खोगी सी पोछि मैम खोगी मिक्स तौसिनदराबनिना खोगी मणिपुर की भोट से थेंग थकीबा याय अदो थेंग थबदो पामोय अदुना भोट से मतम जाना तौनबा होना मतम दा मखोई एनआरसी हाइबसी मणिपुर दा होजे खोगी भोट मांग दा तौरकने हाइबसी दी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पोसिबल होइरे तौरगदी याम लेबा खपनी अदो तौरकने हाइबगी आसादुदी होजिक लाइते अदो सिगी इशू सिगी मतंगदनी होजिक सो स्टूडेंट विंग जे एफडी स्टूडेंट विंग जेना होजिक मणिपुर दा प्रोटेस्ट तौरसे मखोइना खोगी बिष्णुपुर दा लाइबे खोगी ऑफिस खरा सो मखोइना सोलोंजि लुदना मखोइ पुलिस ना खोगी कमांडो ना नोंमै सातोगा नोंमै कापके तौब खोपके अदुगी इशू अदु इशू हम सुदोखरे इशू दि मतंग मणि अदुदा कमांडो की डीएसपी दो सस्पेंड तौबदा गदमनी हाइबगी डिमांड दु सुनी होजिक लाइरिसि अदुगा इखोई मणिपुर सिदा इखोई लंबी थोंसी होजिक असुकी मथिक फत्रे लंबी थोंसी इखोई लंबी से नोंजु था ओरे मोनसुन नोइबने नोंग चिंगी फिबम से फत्तबना हान लैरमिबा लंबी कंडीशन दुदगी हेना होजिक सिना हेना कंडीशन से फिबम फत्रे फिबम से फत्तब सिदा होजिक सी पॉलिटिकली एडवांटेज लौना बो होना मियोय खराना मुक थोरा कांदा लंबी से कोई ब्लैक टॉपिंग तौबने गायना होजिक तौना बा यावरे तौबा होरे द ब्लैक टॉपिंग से मखोइन तौ मतमदा कयाम यामना क्वालिटी कंट्रोल तौरगा ब्लैक टॉपिंग तौगे हाबदो मयामना दुम चलगी यंगबियो अदम खुन अदम फकट पे याबने कई थबुक तौ मतम से मखोइन पामसे ओंली ममिंग दु खक लौबनेबा थबुक से रियल द फजन प्रजा द कान न बाय कोई लॉन्ग लास्टिंग ओइना बा क्वालिटी मेंटेन तौरगा थमोम तै कोई मणिपुर तौदेबा से अदो हुरान फमतनेबा थीरगा लैदोइसे अदो मखोइ पॉकेट तगी ब्लैक टॉपिंग तौबस नतेबा से गवर्नमेंट फंडिंग लौरगा गवर्नमेंट की का स्कीम मगे मखादा के दौबो ओइरम दोइनेबा अदुगा अदु तौ मतम द सो पैसा से अदुम हुर अदु दैसो अदुम परसेंटेज से का खौ दोइने हुरान गे दोइनेबा अदुमाइना मखोइना हुरगा सिगी क्रिप्टोक्रेट्स मखैजना हुरालगा ngasi फौबा लैबाक से nga लेरपदगी मणिपुर सिंग सिगी कंडीशन सिगी सिचुएशन सिदा लाकपने अदु सिगी सिचुएशन सिदा लाखले सिदा प्रजा खोगी सो चौबा सोइबा म लैरिने प्रजा खोगी सोइबा सि कइनो हाय मतंदा प्रजा म ओइना खोगी पॉलिटिकली अवेयर ओइरगा खोगी रिप्रेजेंटेटिव से लीडर हाइबस लीडर खन बाप से हम लुबने लीडर से एक मा ओहलसे ने तो ओहन बेया दबने लीडर सिगी लीडरशिप क्वालिटी याव मी ओइरिरा लीडरशिप क्वालिटी याव दब मीरा अदो लीडरशिप क्वालिटी से यावरगा जो होनेस्ट ओइबा डिसहोनेस्ट ओइबा इना अमुक लै अदो होनेस्ट डिसहोनेस्ट ओइबा लीडरशिप क्वालिटी सु यावबा ngang बसु होइबा मयांग बा दिल तौबसु ngamba पॉलिटिकल विल सु लैबा अदुगुम मीने बा खोइ मणिपुर गुम्बा इशू या इरांग यामना लेगन बा इशू यामना लेगन बा मणिपुर दा दरकार ओइरिसे अदो इखोइना हजिक इखोइना खनमा मथौ तारेसे पॉलिटिकली विल लैबा होनेस्ट ओइबा ngang basak pa hiba dil do bangamba masagi एखोगे सेल्फ इंटरेस्ट की एखोगे पीपल इंटरेस्ट मसागी मणिपुर की इंटरेस्ट ने हेना लुमना लौगदबा अदुगुम लीडर मने बे मणिपुर खनबा होजे दरकार होइसे अदु सिकाना होजिक लैरिबे एमएलए हम फोसिदा असंगुम्बा एमएलए यावब्रा यावरेबा practically खोगी pragmatic करिनेबा pragmatic politicians ngक्तनेबा pragmatic politicians ओइबनिना कैनम तंदे को reality दै खोगी reality पैसा यावद्रगदि भोट कमाइना लेपतोइनो पैसा पीदना कनाना काइदोइनो सि चटनबिसे मखोइना हाना सेट तौरमिने हाना पैसा येल बगी चटनबि हम लैरमने अदु चटनबि होजि सेदम फॉलो तौर लाइनेबा अदो प्रजा सिंगदु पैसा लौबगी हैनबि हम लैरबनिना पैसा से लौद्रगदि भोट पैसा येन मिदु भोट काररोयना even
फना यामने अखोगी मीसी क्वालिफाइड ओयो ओइरोइतो पैसासी येंद्रदि मासे बोसी कारोइना मयामना खन्ने इवन हजिकसे मणिपुर देखोई अफाफा को कैंडिडेट अंद खरा अखोई इंटेंडिंग कैंडिडेट नेना खरा थोरकपा सोशल मीडिया दा कइदो उरेको पर्सनली ये मतमदा फजन क्वालिफाइड ओइ फॉर एग्जांपल अखोगी टीएस ब्रिंदा हाइरो अदुगा लिलोंग दसु जे भोल लेकेन थोरई बे अखोगी रिटायर्ड कॉलोनियल मेजर साइड कई कॉलोनियल साइड हाइरिबा सिंगसी मसागी कई येंग मतमदा ngang बसक पसो सुकी मतिक हाइरे मंगोंदा थौना लेरे थौना लेबा खतनतना क्वालिफाई सु ओइरे अदु हाइरिबा सिंगसी मखोई अतोपा मागे राइवल्स कैंडिडेट सिंगदुदा थादोरइबा पैसा मखोई एक्सपेंडिचर तौरिबा नुमाइना मखोई तौबंगमगद्रा हाइबदुदी मखोई तौबंगमद्रदि मखोई से बोसी तौबंगमद्रसु बोसी कागद्रा कारोइद्रा हाइबदुदी प्रजासिदा अखोगी डाउट अम ओइहलेबा पैसा याउद्रदि मणिपुरदा भोट का दब अखोगी भोट का दबगी पोचे मा मणिपुरदा लेरबनिना अदु आइना हाइनिंगबदि प्रजासिंगदा हाइनिंगबदि मणिपुर से अखोई चाही ओमसे अखोई उबा याबा उरे अखोइना खंगबा याबा खंगे अदु हंदकसु अखोइना मिट तुमसिल्लगा मिट पांखलहौद्रगदि मणिपुर से अमु अखोइना मिट पांखलपा मतमदा मणिपुर हाइबा मणिपुर से लेरमरोय अदोमगी नाचाना सुसिंदु अखोई माखोइगी फ्यूचर से मणिपुर की हाइबा पोसे लेररोय अदुना मणिपुर से कंसी अदोमगी फ्यूचर जनरेशन दुना लेहौदा नुंगाइगदोबा लममो एहन लमगे हाइबा तारगदि हंदकसी पैसा नुंसा येंबिरुरानु क्वालिफाइड होइबा मतिक चाबा कैंडिडेट ओइना मैम सपोर्ट तौबियो खनबियो अदुगा मखोइदा सिन्नखो रोल दो मखोई पैसा लौदना भोसि कहनको कई अखोइना नखोई द भोट पीरिसे नखोइगी लुपा नखो मणिपुर से अमत कल्लु मणिपुर से अमत मांगखिदौरे मुतखिदौरे अदुना अमत कनबियो ना हायो अद नखोई पैसा दो पामदि हायो नखोई लुपा लिसिंग दुना कइदो लिसिंग दुना सी सा चारा am चारा लोइरने अदु सा चारा दुना मणिपुर की चाही मंगा से गोंथोंनबा याब्रने यादेदना अदुना पैसा लौबिरुनु मणिपुर से कल्लु चाही मंगा से नखोई सरकार से पाइरो नखोई से भोट से कारो अदुगा मणिपुर से अमुक चाही मंगा से दा मणिपुर ममांगदो ओइरमिबा सिचुएशन से अमुक चेंज तौर ओना हाइबियो अदु में डिमांड तोबा मणिपुर कनबगी डिमांड ओइन तोबा अदु नंग पैसा पिरोने नंग लुपा पैसा पी देने लुपा आइगी इतु नारे अंगांग नारे लुपा लिसिंग मंगा तपियो तरा तपियो अदु में नी बचत कनोबा अदु में नी बगी हैने बेसी के इकाइद्रोने नी पैसा नी बेसी बो कैंडिडेट तगी अदु नंग अदु में नी खरदे अदुगी मिदुना नंगे पैसा दु नंगोंदा लिसिंग मंगा दु पिरखिबियाय लिसिंग तरा दु पिरखिबियाय अदु माने भोट का खर मतुंगदा माने अदु नंगी मतुंगदा अमु नंगना चप मतंदा मा नंगदु उबिगद्रबा उरोयबा काइनो बता नंगी भोटिंग राइट माने ऑलरेडी लेखरेबा नंगदु दरकार ताद्रेबा नंग पीगदो पैसा दु पीगरे अदुदी हुजित मा नंगोन पीखि पैसा मा मुरी कवर तौना होनरबा तामने अदुना पैसा लौबिरुनो मतिक चाबा कैंडिडेट ओइना खनबियो ngang ba sak paiba will leiba oina khalloba hojik ikoi mai soirise ikoi ngasi soirise will leiba candidate will leiba leader se kone khalo da baine ba will leiba candidate se leitram ne kamain tawre delhi na any other pira pantam da g in tawre leire g in tawre leire ne ma boss na hairo matam da ma no hai boss ma sungmang mundre ba yaninge tro ma yes hai tamne yes sir g sir hai tamne ba अजी सार से मतंदा खोगी जी होम दे खोगी करिए न खोगी मंत्री दोलान सना फम केले न केन दौरियबा खंगाबा अदो फमदुदी नुंसीरे फमदुना हेन इंपोर्टेंट ओइरबनिना जी एन तौरनेबा होय मखोइसु मणिपुर मचाने लेरिबा एमएलए हुमफुसी मणिपुर मचाने मणिपुर नुंसीरमदामने मागी युमलोनबदा युममैचागा मागी मचिम मनाव थोपसिंग मी अतोपना खोगी एसासिनेट तौबिरकांदा कमाइना नुंगाइना लेबा ngamdoino मणिपुर मचामुने मखोइसु फीलिंग दि खोइदे फावर फीलिंग से मखोइदे फावर मतामने अदो मखोइदे फीलिंग से फावरगसु मखोइना ngang मतमदा मखोइ मथक्ते एक्शन लौखलकदबा मखोइ फमदो चिंग थबिगदबा लेबनिना मखोइ ngangningसु ngang ngamरबा कइनो कईगिनो है मतंदा माई मचादुदगी माई मतुदुदगी मागी फमदुने हेन इंपोर्टेंट ओइयेबा अदुना फमदुने इंपोर्टेंट ओइरबनिना मखोइ ngang ngamले तुमिन दम लैसिलनेबा ngang दमना फरने तुमिन लैसिनबना फरनेना अदु हजिकसिना मु कई भोसे कोइरक्तरबनिना हजिकसे ngang बहुरे अदु ममांग ngang दुसि करिगिनो है मतंदा ngangningमने अदु ngang दुसि करिगिनो है मतंदा हे ngang मतंदा अखोइ ईदे थाजिलागा सीबीआई थाजिलागा न मखोइसे मु फाबिगद्रा पुंबिगद्रा इना कीबगी ओइरमबसु यायबा अदु नखोइ कीबगी ओइयो ओइरोय तो अखोइ प्रजादा अदु दरकार ताते नखोइ कीबगी दरकार ताते नखोइ कनान हुराल वाइगे नखोइ हुरान दरगा नखोइ कीगद्रोने नखोइ हुराल बे कीरिनेबा अदु अखोइ प्रजादरि हुराल लगसु अखोइ विल लाइना मणिपुर की इंटरेस्ट हो मतंदनी मणिपुर इंटरेस्ट ने मरु ओइ आई से जेल जगसु चंगे आई से सीरसु सीगे आई नंग सीगे न मेम फरनवान द चलगा लान थेंग रुरिसिति मसा थवाई खुबाक थापगा अदुमाइना नंग सुनंगी फमदो मग जेल द चाही मंगा चंगबगी नंग मणिपुर की इंटरेस्ट योन गे हारो मणिपुर द जेल द चाही अनि चंगनिंग दबगे अदु जेल द चाही अनि चंग होबा मणिपुर की इंटरेस्ट की दमकता अदु रगदि मैम नखोइ द रेस्पेक्ट तगनेबा नखोइ बु सोन नगनेबा एखोइ ngaसी बाबा एखोइना थंगाल जेनरेन पौना बरजबसे ट्रिकेन द जेन सोनर लैसे करिगिनो खंग्रो मखोइ सोनरगा लैसे मखोइना ब्रिटिश न मतन मखोइ सि याम कन नेगोशिएट तौना होनरमद्रो
British sangjaro British ki kari oyu loyal servant oyu British ki paramount se recognize to adu haib makoi yadabdagi makoi akhoi gi Manipur gi sovereignty se kado yon doino ikoi ningkha tam se kado yon doino na isa gi interest gi Manipur interest na maru oi prajan hena maru oi na khala kanda ai thawai su low khro to da boy Manipur gi interest yo kai na hinge dadi kai no nunda yon tho mai yon tho am dabdagi makoi do British na hat thrin na troba pharaga pharsi to thrin na troba adu ina troba makoi ningsing se koina hizam mira ba ningsing se mai thawna do ina troba ningsing se adu mai ngasi gi leire MLA hum pusida prajana ningsing hawga da ba prajana son hawga da ba MLA karamba minister yauge ba ningsing hawga de laide nakoi na he vote ka ki banu mitagi nakoi se dum zero on khada bane hero dagi zero noi na vote tu khima tam noi kana bu ningsing da yaudi ba prajan ningsing ba di laide na tu na chana phoba na yum dai tan thora ne kau thora ne chat khro nang chalo na ha ba adna tu na chana phoba nung si ro da thabung ne ba nakoi no ji tawre se de aduna ina last oina praja da hygienic badi praja makeup thopi ro mayam tumdana laibiranu Manipur si amukta kanbada mayam saru yabiyu adom na vote ta paisa lauraga vote ta tha thakiraga atopa matik ka haloi da mi matik cha da mi kan gi bataraga di Manipur yon thopada nang na sa so complete tawre Manipur yon thopada nang na sa so yaure ada Manipur si kan ma pa Manipur si yon thong indraga di fazana handakti wakhan munna khanbiyo fazana Manipur se mukta kannaba matik cha bali dara mukta khalo si handak manila matik cha bali dar khalo draga di nakoi na matang gyan tarak pada namit pangkhak patan na Manipur haiba Manipur le ramaro thank you so much for joining me mayam na ingon utpi rakpa minung se ay asuki matik I appreciate aujai mayam na aujai ai channel se lising tara subscriber hen kare lising tara subscriber hen basida ina ahana pe ausi lak matam da I se kari giveaway ama tawjage na khanjabani adu hoje phawbagi on de piaw se laktri koi monetize ti tawre tawda bo piaw se laktri piaw se la kanda mayam da hoje kai tawba yage do mayam ga wari sanara mayam khanna se thank you so much for joining me again mayam comment sem da reply tawba reply ka yawbram ti yenge matang sida praja ranjan maibam matang sida praja aikhoi se gyan tahudradi amuk hanna iram namse hogat pangamlaroi aduga praja aikhoi su paisada chopase chatlagum se yam chomme ranjan hai wafam chomme yam chomme handa gyan tahudraga de na hari doni handa gyan tahudraga de Manipur do oiraroi Manipur nang na khangi ba Manipur do leiramaroi naduna paisada choparoi si machum da pangtharoi si machum chabasi hauraga su machum si charubagi side effect leibani side effect to leibani mayam machum do chabiranu thank you so much for joining me once again I will see you in the next video mayam video se agi channel se subscribe to baka bigano hachi lising tara mayam nanung sibida yo holle madunga mong lising kon yon biro thank you once again I will see you in the next live video